Siap sini kan mai. Baik siap sini. Baik sini ladang ini ki baik berhubungi rula bensau, nitip mana bensau, sama baik sini hunki. Song kijongi, bangin dia keren song kijongi teh, song. Song ratang bayang sabjar, yang bas sabjar. Yang. Pulang mana juga kelas ni. Pulang saya. Ini kelang saya. Sekarang ni. From this side also, that person, and from this shopkeeper also. Because they are each another, they are fighting, no? That person is here now? Yeah, President. Why should they quarrel like that? Yes. And That is the mistake of the... see, administration, having this portfolio, and we would, the misunderstanding. We can make it some people meet to end the misunderstanding. But see, if it is about alcohol or something like that, let them compromise. But as a student senior or somebody like that, and from your end, you can talk. You can talk. Or you can talk. It is different. It is different. But see, if it is very petty thing, we cannot beg them here compromise. And because one case is also registered, we cannot. Yes. I think best case is registered with alcohol also. No? Yes. That is The case has already been registered, sir. And so it is a matter of registration of case investigation, and we cannot interfere in it. But if this led to some other misunderstanding between these people, between this that part of people of that part and our part, then there should be a meeting. Napan pau gajing susi ahlor gajing sya syo ben jong kinong snong gajing inang ne kilaingut kinong snong gajing inang ne snong napan pau gajing susi ban nagalian jong akum romba snong hagar dang ke snong hibrogoi ngaperem jur ya gane gajing le riu klau jong kini ki nepali ki badan hongte jatalong hoi hajing sya prabriu kamdai yaki bikin su syok pathar klem natip ke ega tanrai kane ke ega nongrim re kidai bandon hin kajing keren syu hanrai ngapan pau bat ngapan rem jur hiru ya kate kajing le riu klau jong ti nepali ki badan hongte namar ba kajing le riu klau jong ki ka penlong ya kini kajing khajak balaja menin kami lada kamdai kajing le riu klau jong ki ngam thrai ban men po hidu ne po jong kajing khajak
Te ki dan de kembali ki khat ngun. Naman ki lai bun dan naman nyo pan him lapor man nyo. Te ki da ki khat ngut ki dan itu. Parsian pangialet yang balik ikannya sok atau beriau ring kenduk kila faap man di berit asam. Bila asam kila dan tajka. Tapi ikan nom yok syu. Mereka nom yok syu di toba dan ketinggi kita ketinggi menyok syu ikan bro. Ting syu ikan tambah kita ki berit asam. Ikan berit asam ni orang yang khot ni ikan tong beriau mau kita ketinggi. Nomor kita bagi tur blok ni di tur yo. Tong khot yu menyok ikan nama. Tapi ikan punya air ta yami yang gini peli gini dan tak senang tu giwan gimana tu melper giwan. Iwan lang tu Iwan laibun, Iwan laibun tinggi dengan laibun. Dia maki atak lah maki sianya kawang dong mau gede yang kayak ini. Aduh kawai pergi kawang. Ni nak liang jongi ki semla, din baya kini ki khat jongi ki dan sitai. Ki phone yang ni bagi layu jingtip mar kumta. Ni layu jingtip laga phone call jongi ni ki semla badai prasnong jongi ma. Te ni lai mar sitai. Adin bagi lapo hetai. Te kila dap man ki karni pali ngidang hamban kong ngidang mutlek tang man isu ya compromise man isu ya kran isok ndai kila up man ki pelit asam wan pelit asam bal dinata lami saki ni ki karni pali kila wan meleper 6 bulan uang nata perter nanti kila ya bat da ketiar kila bat da kawat te ni ngiruk kat bayala ngila ya dahi yala dia nga nani na po snong junga onani snong jungi te nga nga syok ra Kela don ketu kenengut ki samla ki bahasa syok sangut ta ki 4 saujur lah tang tu don iwe balak kham saujur isya bom nam ta ni kli to kani kapur nak leng junga ya yawan kani ka i man kha message ki media kanamenin ke si ka janmit sitare ngali don kam sang balik don kam semula ka ni don laingut uwi ri dukat ke si Mati dengan di Vice President juga naik motor sepi di sini ya. Mati wei don nak klop. Ini boleh sebuah per. Termas umpo aja tolong kita kena arut kihian. Ya kili kit jengkit bukan. Ngang langsung hakan. Hamar boleh jengkit atau bukan. Tekian ni asyang kata ke gamti perkai ini yang sungguh ni gamtar pisah. Kit jengkit ki pandor mo. Jadi nang tam mars ngambil irang nor dikena kadang jap kijingkiet kita kiri gitu girang gitu sekat gitu kan terus supaya orang kat kita kena beli nak tengok pok sulit shop dia tahu kena saya sulit shop adin beli shop dan ngamar murmi dah kali siapa nak bertukuri ya ab nak sudah kali juga nak tukuri dung redang ngakian lo ngadang kamar hadir nang tapan marek sta wei kena lirap itu wei pan ta wei lu kuna pali lu marek nak sai demen to wei dong ap ingan tukuri nana bar nak sai driver hak ta kapur yo mi pat ta wei uli kedrup ik kena arngot kena juga yang yo mi nak sai demen pat ngapa yo mi ngak sadung dari tukuri hadir mo yo mi nang ta ngami semadan Timur pelak ini dikena ngelak berpelak mungkin mapli bukan nang sok beriur jadi kena mau si janjai tadi ngumi ya sok ni nak kena pali ya sok dengan la syuk kau wang dengan wai syuk kau wang dudi syuk ngada dok layu tak we dengan arak super lupa uni banget kelak ke kerten tu baru tayar teh lindren laut tayar ngayok tu ngablok tu teh Hak i bang gablok tu nar pat itu kri jungki kata kor ki ther dum dia pa ya pom dia nang ne kam lak ya semroi ki bon pai supaya ki wang sedeki mau tu tau nang clear laan sak kawang sedin sak kedem sedin katar nang ya le peniada dah dia ngai kemiok kemnor kam kemiok pet biang ngali irung sekali ngastat ke kali ngapet ngalek melek pet teh apor bang pet bang kita karena beli kibot kila mi pada kibor pa sang imi dong sinong pat kan thai pat kena slon pat tim pat white pat rot non sang imi tengah pet wood ka kali ki be ingat te kena kiyo no ban pet kata kapor ki bagi be ingat apa gila yang keren ha we ga media bang ong ba ngam nomor dia ki ong ba katu gitarai bang lak mensau la syak syok la syak bom ki mut bang adang dia ngang nyai be mat ngang nyai be ban ngak pat ki sang halang ki badon po mi khai ji ki dei ban sim kya hai ga Mendai buku si cuma ingin saknya, mungkin por belada. Lada kitu karena tu dia ada kipendem, ingin salek dalam tanya ni kasih ngop ki balai,
ki union ben ni persang sebagai union ben ki semua kumno teh ya kejak beri juki bengi hilang apa bengi anti ni trilang Indonesia te balik ki sinang nanti penting tu teh melong bandrung cuba nasional jumi kadang wibong ni sok kumno kadang kita makiro ya tang-tang nak liang gimana tentu kan kami kisah malang koi bigire ben simkhia kan organika jinja kenang benai smart kan like banja sija kum kene ba kebala ber kita lagu kita paling teh angta bom pra 4 kali teh kita bom tang kali na dia tadi entah dengan ngadon untuk lidran kali yang keti udah teh ingat care kita apa beli nama care kan kikrat no ni orang kali nggak sukat iya asnam pokoknya bersih yang asnam itu dan unu pula musnah ke por mak subania dah pula persiang berita mula tapi pula musnah kan ini oh kesurkan kali aja saya kata kita kesurkan kali saya tu kahum ni batman saya tulis batman kat ka pus musnah ni tangi wek mundan mayo ra ke bitelan nang ni daulati kat bagi pulit asam pat AK-47 karbine sudah full security tak ada jimut ke sarkar teh kat bahkan por election kapor election ki buat penbi untuk ipa ki ong ka sarkar mkha ki ong penbiang nama tadi jinya dah tak kejek beri ujungi disebut area hakini ki blok tu hakini ki blok 1 saya ke jinya dah saya galak jinya dah upulit jungi nak nong kusong akmat upulit asam dia kamtam ka sarkar mkharia jungi i bayar kisang mahalang ki kamsyun ba kumdai ki wei giri dia ki asam ki don ki jingi kentak bat kitu ki senggai klau don jing kentang bat kitu ki nepali don ki jing kentang bat kitu ki pulit ki don ka wei ki jing su jumut kat bangi napi mkhalia baik komunisi habawan hiar ki seng pulit ki kam ala ka edi jumut ka edi jumut ki no ngas kwa kali dah sarkar mata ka edi jing kwa ka edi jumut sarkar bagi sang bahalang bagi mut ben keren ban prinsur tu baka edi jing jabat ka nas nei bos dah edi bakut miola nak syakam ki pulit te saya ingin kita mikmat jungi saya ingin mikmat jungi saya ingin kita kejak benda jungi teh kalau jenis Isya jemut bah saya ingin kita mikmat jungi mana menurut benang seketian lah kan direkom dalam benda kisang balang ngijak benda kursi ngai syap eh kum syuk kemana jinja yang mana bekerja lalu kisang balang ngalakut asyap maru mulai support nya nih lembaga jingdon gini kisang balang katno kejak benda jungi kesong sup songsan kamtam ngai le ngalak depan ki bon hari jing juga ni berdadu muswa ladu kupur pengadon ka BF ngalak persiang bentre persen nang adu kupur ngadon ka kop ngalak 3%, adu mutak semua 3% ino gitu ni 3 dah mutak jing ison po iba kamtam gitu ki beduk besya memiok ka po iba yang persiang ka bentre ti bengi sanyon ngai le kam don dapat kita balik ki syok ngah abang ngai le nang request ki dong ini keren ladon ki bakal di kena jungai le keren bakal kedukan juki dong ini kan teh musuh tu tang banyak kan ulang syuk nggak syukran bedak kitin napali kitin asamis kipa musuh syuk tu pak peniap baik dah syuk pak peniap baik teh syuk yarak deki wat yarak deki ding yarak di masuk syuk ter baik kira kan tak kayak gitu